Lesiveke sakumadlenya sithi kubalekile ukuthi yonke into ke nabayenda babeke ke simakathe embili. Kungakho babone kufanele ukuthi baqale ke ngawo komthandazo ngaphambi kube bafune lona ke lijaha lokusolakala ukuthi limuke nawo ke umfula noma ke lidliwe ngito ke tingwenya kuwo umfula lomkhulu lona ke lisuthu. Kanti lejaha leminyaka lengemashumi ke lamathathu nakune. Sesikhulumisana naye ke bhuti wakhe uthi ke umnakabo kwabika ke kumake ngelisondo ukuthi usayawuhlola ukuthi ke ingabe ke emanti ke anganani ke emfuleni. Kude ke atakwati ukuthi ngemsombuluko avukele khona ke emsebentini ke eThamboti kwaba ngilapho bagcina ke kumbona kwasala dona ke impahla emfuleni. So kwabonakala tinyawo tiwela la waconza lapha uthi wafika wela lapha ngesheya batibona tinyawo tiphumela ngesheya then waphinze wasongenela ngentasi kunasa sihlahla nasiya so akabonakali ke kuphuma ngalana beka ngcono nje shothi beka ngcono nakangena lamantini tingwenya tona kude la tingwenya bebatibona ngaleyo msombuluko nje basibabona 3 lapha kulesihlenge bana kubonakala nyalo ngase sitawubona nasingale le ting 3 itolo ngiyibonile yini besolo nje ilapha kulesihlenge lengthi bathi nabangena lapha bashaya lamantini yasuka yashona intasi. Siva ngasikhona la kubika ekhaya nakasuka yena umnakethu wathi usayihlola emandi ukuthi utawukhona nikowela ngakusasa naka emsebentini because kwakunzamba mangelisona. Sesinganani lesikhathi bekumsombuluko bekulisonto nsambama namhla kulesithathu. Kungaba kubonga kakhulu nje Steven sakamadlenya ukuthi sisibambise kuloko sisekhathatekile nathi singadi ukuthi sitakwenda njani. NebaseThamboti nabo basitile because itolo nje kude i-truck yakhona yatosilanza ngala kuze sitokhona ukuthi siyofuna ngale ngishe. Umphathisikoti Philemon Masango naye ke uyilobolile ukuthi basive baphumeke ngetinkhani utawubambisa wona ke lo mndeni wakamdluli kuthi ke uthole lona ke lelithambo labo. Lesiphi nje usibona singaka nje lesito funa lo muntu sisemele ke laba lengibona bathi batawungena la emandini. Nawo ke emaphoyisa ke abonakele akuso lesive kude ke batawulekelelana ekutheni kutholakale lona ke lejam hlosolo kwengadiwa ukuthi ingabe lamuka nemfula noma ke dliwe ngito ke tingwenya. Etindzabeni temsakato yeMaswati channel ngigori Carlos ngamadlenya.